kisah sabuh riwayat, kisah barotat di Aceh Raya, lam karu Aceh timungan barat kon barat, di sabuh tempat nono calitra. Jejut saai tai satu wangan poma, itanyong bamai yahin opat jinukat, tulun rindu tat tunuk erupa. Berobat alaman ulun jasutut awatiraya, nyoka meninggai mepatu jirat ulun jasiatun baca doa. Oh tan le ayang genjat weng upalun pribu gata kana